Christo Wimingli, Rawi, Katara Shimli, Arun Tor, Parag Haya, Ralichandra Haitum Saigorli, Ring a Pashalam Sadale, Iwi Saglak Hai, Sehava, Arun Tor, Rawi Shimli, Razan Haitum Gibanaka, Raw Kon Mashaquilla, Rali, Mai in a Mai, Mangasunquilla. Mahanung lak aruno kajihi iwi sihane ina pring laga arung thori ang galaka hili itum yaw khoma malay mane jang ta yaw khoma we absently ina nganing laga church member bingli pawi gi dekle kala we rawi proho we pagajizat law super administrator gi dekle I saklak ina khuidele kho kala ya yanao pingli yaw khoma mlem ne ge chui sikamuhui ningatiao khamukui mang salak aruno ge hi iwi sehalake Bangalore hili talaga ini breakani ishimkhur inawraping TBCB Tangkhul Baptist Church Bangalore hili iniwi manglaw thokhui khabai chirkhui khabai Church sada kabangokhui phakarahi Church li Revd yangam na pastor sawbang phakramaning mane Church li tawmyongam na ortigan oja ana atna thandak lewangai na church li I ushimkhur church li phakramaning mane hili oja yangam na maning sai jilla oja ngayimina sa salalla jang oja konina pasa salalla I ushimkhur hili parare kejuwang klagja Tangkhul Baptist Church Bangalore hi we rawi ming sing laga we raw mi bing na kazip khabai Sunday ha the hili korum gachi the we raw presence pro ho wi ngarum committee itmutung le kho gajui shikat sang ni thum hili phakhrane chuwang ni thum hili iwang ba ili thala hong ka theologically spiritually ili hong ka pulpit hili ke ban ram tu khla gachi iwang ma madam samne even a thor ang a thor in gertu lega sehak sawa ra arung a thor I no church bar ko ili matumilo kachine the messenger is not important for me or to me the message is important to me kipan matu khla gaji iwang ba china masak mai mane kha kipau tu matu jido khidu matu jido gaji ba hina sak mai Jane nana in ang thor raw mangali church of rug chan rally raung toilim tumilo imalung de lekho ining diao de lekho ining mring phat lem kho ipung pat lekho jin ilim tumilo de sa ga ra hai re ja kha hili icham lak khaya bible mak tamak nam nali thoughts akhmang la tu khura khmang la ili nali matumira kha ithumi ningli church li khamong ni ra sang khlau do program ba khu khlau de kipan mu tu rkhlajang ka chena chiwe editing writer jaka itum already uningly either open sa side close sa side jang as oja remember man tu jaka as thap thong rk jen right or nanam ming sang project nam tu jaka I kin durkla da you already you uglung ning close side chena in the church li punga rabam la sok mi raw khonji ma shakwil han khai tam chung khang bai in he tada ik sang ka yuning li hi burden le raw da arung thor you message ling sun laga chi hangala khaw da chi ka hang ne tang isi Tangkhul Baptist Church Bangalore Remembrance raw church li phak ra hi na ki pa li khayang laga phakram ning ma da khui khavri ra aj li phak ra da khui tang aj li phak ra da khui chon nang hapajli Tangkhul Baptist Church Delhi TBCT we camli hoda jili hataka 6 days jili youth camp li shangarum mai jang shangarum mai ina jili shanglaga ili tada sakla ka ni ili tam khwi khanga sak aka kachung khong jali tam khwi khanga sak ji humility Delhi Tangkhul Baptist Church Delhi we youth pingwi kathana pingwi humility ji ili tak ta chai youth camp jili kukra sa da kleping je kachung na tu we jen you we professor ni ji yang
이름 이tum 마테마 삼빠다이다 삼빠다이다 불가 샤바라살라가 야 호람들가 유드나 탄마이다 하다실리 오삭범 가진나 그 오이 아버 JNU professor ne assistant professor ne our lawyer ne our advocate ne 요 델리바시 파이기 시장 tum리 이tum리 샤바삼범의 장 그링 팔라가네 샤바삼일레 캠 질리라 정데 클레빙 youth member 빙가 쫑나 이tum리 qualify 삼에 car 그지망 PhD in law 하다클레 당 LLP LLM well 그 PhD in law 하다클레 캠 버사 주고 라우드를 정락에 나나 주고 당 MPhil 사들레 MSc 사들레 master in he political science 사들레 그 지타 빙망 지게 마성 그 라우드 라우 페이징리 라우드 저 정락에 나나 그 question 라 사범지 atomna rautu khang naw wang sok mi lang me kar la in speaker sa da chang la ga yu wang chung ka soming sak tam khui nga sak jang ishi yud aju we friday li aju we coming weekly discipleship camp later the program sak la ka na sa da le ye no one is too old to receive the gospel of God. No one is too young to receive the gospel of God. Na I Jesus Christ we pau pa ja so khawai khwisang khawai bang nganu na ma chimne mar na ra ma chimne them na ma chimne na rally khwigasang rau tu khwigasang khang na chi li degree lamang wam ne sing raping ya degree lamang wam ne singum mang wam ne kyot mam phung lag mang wam ne it's all about heart na na Jesus Christ li khya da papa lag chi ba hi na kam tai ne chi I wi tu howli Chena hapongai tang hapongai Lord Supper itum atam litum sharukhi ching de le tang itum we Bible tu pamji itum we Bible pa me vanam thalaga na pasok me heire changai na pasok me heire rana so mirno ka chung ka I shem samra ka Lord Supper whenever we come together to partake the Lord Supper itum na theprung gi the basic principle or teaching Papa plungi ji the plungi ji itumbi ball na currently anaka behind ji arung authoritum maker yang ta khawai sa se yang early church we were shipping ji Tangkhul the church guy Tangkhul the korum sai atumwi church ji had a building mang wa samne atumwi church li Pastor Tikan sit chair the mang wa samne atumwi church li sound system manak na guitar hya khwi keyboard hya khwi the mang wa samne ra laka myak shu I cham lak khai shim chli rapam jang laka ra khukti jang laka ngalai ga smen ga metlam thin chli rapam laka ran mi khaya apang hi ga phel laka akrok hi ngawau ka laka khorum ga samne kala Tangkhul the sakang chbing na jishui sakang ch apostle bing na Bible tu ji tam the ka jinga na lak enang na laka jutli akokubli atu khokrum ji ga gubli lot sabar salaka ngathan da leka sane jang ngathan da leka sane achi o tu re sang hauda o thui ngalang sar hauda itum rally khokrum ji hi Bangalore thaliba hata khali akshimang once in a week mang ledale ramshong ba at least arula sunday ngathor ngatin dale fe village ke chung ngaliwa sunday ngathor Sunday morning service Sunday evening service Wednesday prayer meeting Friday Bible study ji hi yut ke chung na sadle jena ninga sangbing ba Wednesday Friday Saturday Sunday ngathor ngashun Sunday school ngaya church the hata khali at least 5 times church ka laka siasa khui de lei routing na de lei tin hapta pe da wi manglarin aware sa me khar sa me khar de khui manglarin la pang me khar pang shap le me khar da chat babam mai tang chat babam ko phanga thang spiritual food manglaw ri sa sang hau da itum city hili hata khali akshimang mathor punga khamang ra laka chimang ra za sangai laka Monday to Saturday hin ring de klen ok thui leng thuli cha da klen Jang, tadakhlene. Itum kya ka pang da saplam them ne. Jang. Itum apart from this church worship, corporal church worship, communion church fellowship, iwishim kunna, nashim kunna.
เรามังลีฮัตตาขลีสัมพังลักเสียสักงรุม or อิจาว devotional life เราดูกับปากจีจีแก่ขนาดเมนสัลสมเทมันเนี่ยจังคำเบรชี early church ปิงจีวะอาตุมทั้งจี the daily fellowship อาตุมจีเลยใส่จังขรุมรุมใส่อะไรจู background จีลิปากจู background จีลิปากจะถ้าได้ทุกคนรุมให้เลยก็จุดที่ก็ชิกใจจ้าวก็ชิกใจพงรังลงเลยก็จุดที่พาชกพาจากสัตว์นัวจะถ้าได้พาชกพาจากจิฮิลีพาชกพาจากจิฮิลีก็ช่างชิมคุยอ่ะชิมวินะซาลเบกกิ้งซาร่าจัดจากพาเบกกิ้งซาร่าฟรุตส์เบกกิ้งซาร่าแล้วก็ควอนติตี้ตราก็พงเราก็จำชิจีอ่ะอีจำลักให้เบรดน่าคุยได้เลยก็จังงั้นสิ่งลักไอ้น่ะสักลักไอ้น่ะจุกแล้วก็จีราใช้ศาสนาวัจีจังราใช้นะวะเจนน่ะ worship ศาสนาลิบริงพลักไอ้น่ะอาตมคนรู้ไหมเด้อเสียละสังรู้ไหมเด้อแล้วก็อะไรมาพาชกพาเจ้าเซ่เจ้าก็ช่างกับพิงชีจีฮันใช่กับพ่อใช่ฮาวเด้อจากพ่อจากฮาวเด้อจังอะไรวิ church ฮอสามิเด็กเลยอ่ะchurch ขมองชมเด็กเลยมาบูบาชินะอาชูวิ table set สักให้จลีฮันใช้ภาพพิงชีก็ช่างกับพิงชีฮันจูยำราเลยก็อาตมจริงพลักไอ้สังรุมแต่ก็จำมาพิงชีเมื่อเคยพิงชีจีวะอาตมชีวะไว้ชีเด้อ church อลุงจลีไว้ชีเด้อคนลิซาจนะวะเจนเนอ church อักลิวกังรุมจีข้อคุมลาอักวะซาจี Bible อักวะปาจีรักลิวคอรุมจีแล้วก็พาชกพาจะให้เรื่องก็ช่างชีก็จำชีมักเลยชีอาชีอีชีเด็กขายเลยก็ซาจีจีน่ะปอลน่ะจีหังเด้อเว้ยนั่นทุ่มว่าเราวิคอรุมชิมลีรักอักขังสักไว้บ้างเราอาสาขนาดเราอาชีพโลกให้เนี่ยก็จูวิ communion มัสฮัลล์นั่นทุ่มว่า whenever you come together in the presence of God to worship จังจูไม่ขาดใครถ้วยเลยก็จำก็ช่างก็เทมมามึงขมึกจีจูไม่ขาดคลาสเลยถ้วยเลยถ้าก็จะลิฟเราก็เป็นคลิกเลยนี่ยังคงคลิกเลยก็จีปอลน่ะจีหังจีเด้จังจีหังจีเด้นั่นทุ่มน่ะไทยน่าพลงอ่ะก็ชิมลิมทัลักไอ้น่ะพาชกพาจะละกระโลเราวิลอดสเปอร์เราวิพากจิตจะลิฟะสักลักไอ้น่ะเราวิอีทุ่มอีวิคมัวภาษาวิอุกลงทคุยไว้วางมันนิ่งละจิชูคริสต์วิอาสาชีบาจิเลโฟกัสละก็นั่นทุ่มรัสงกาโลโจก็จีปอลน่ะจีข้างไหนจังปอลจีข้างไหนโอเค17 to 34จิลีปาตาละก็จัง1 Corinthians chapter 11 verse 17 34 จะปาตาละก็ฮิวนะมันตาลักเอ็นนะก็ทุ่มอิทนะเทกไป Lord Supper ก็จีฮีโปรโฮวีพากจีจัดก็จีฮีคิดหังละก็จีก็ทุ่มเอ็นหังไง number 1 ลี Lord Supper ก็จีฮีว่า it's a communion จูบังเงินในทุ่ม church ก็จงกันนะ church ใครกันนะว่า Holy Communion ได้ชื่อเนี่ยจัง Holy Communion it's a communion showing that we are one in Christ, one faith, one Lord, one baptism. Jam, itumwi shikasang la kamange, proho la kamange, rikhig la kamange. Jene itumhiva akako, Jewish lapai, Gentile lapai, Greek lapai. ก็จริงๆเลยไปมาเทมเนี่ยเขาอีทุ่มใส่ก็ริฮิลีจิจูคริสต์วิอาชีพนี่ทุ่มลีโลกคุยกับใครเนี่ยเจเนี่ยอีทุ่มลีอาชีพนั่นโลกคุยเขาเด้ออีทุ่มอาขันเนี่ยอีทุ่มมีเชื่อสังอาขันเนี่ยอีทุ่มมีนิ่งจังอาขันเนี่ยอีทุ่มมีกะข้าวอาขันเนี่ยอีทุ่มมีเทคว่าอาขันเนี่ยอีทุ่มวิชั่นอาขันเนี่ยอีทุ่มมีมิชชั่นอาขันเนี่ยก็จีอีทุ่ม declare กับสานเนี่ยจัง Tangkhul Baptist Church Bangalore นะก็จ้าขลีอยากจะลดสเปอร์สักจีเด้อจัง as a church we are affirming that we worship the same God we have the same faith we share the same salvation ก็จีคำยานเนี่ย we are one body in Christ ก็จีอิทุมคำยานเนี่ย affirm สัลยุกิจเนี่ย
ไม่อิชิงรับบิงอิทุมสัมพังโรกจริงไม่จิมเลยนั่นน่ะรักนั่นน่ะกอธนูลิบัมอินน่ะไวท์ฟิลิบัมนั่นน่ะชิลิบัมนั่นน่ะกัมบันีขมาท่าลิลปลักข้าสาลกับบัมอินน่ะจดลักกันตัวกันสาลกับบัมท่าละละอิทุมฮีอักโคมึงตีมันเน่อักโคตะขังบาวะอักโคตะขังบาวะริงพาคริงพารุมไม่ริงชิคริงชิรุมไม่กระจกจางกับพุงรุมโคอิทุมเรื่องสังรุมโคนั่นหนึ่งสังขายทานอินขังคุยโคอินหนึ่งสังขายทานอินขังคุยโคก็จะวิ oneness ก็จะฮี affirm กับสานนี่ declare กับสานนี่อิชิ Korean we church ท่าเด Tangkhul Baptist Church Bangalore Sunday ก็จะว่ารักคนรุมจริงเลยก็ church ก็วิ TB still banner live ปั๊มรุมจริงเลยก็ปั๊มรุมเลยก็จัดรุมเลยก็อิทุมมาลงลีโคกกสาวมเล็กเลยจังอิทุมมิชิกสังมังรุมเล็กเลยจังอิทุมมิกเขามังรุมเล็กเลยจังรัลเลโคครุมก็จีอิทุมลอดสเปรย์ก็คุยนั่งโซดาอิทุมจีก็เปียวก็คุยพันก็คุยอาตัมเนี่ยจีพันคุยก็เปียวคุยแล้วก็นั่นน่ะอินน่ะไอ้อีว่ามิงมังเนี่ยเจริญสัตว์ไม่ได้อีวินิ่งพันินบ่อีวัดสักบ่อีดูมดูบ่อีวิชิกสังบังแต่หังเงินเอียงแต่หังเงินจัดเลยจะก็ลอดสเปรย์ก็คุยนั่งโซดาอีchurch we ชิกสังจะลีอีฮันุงขวายอาตัมคุยชิงรับเองจังฮันุงขวายอาตัมเนี่ยก็จีหางไงจังจีหางไงTangkhul Baptist Church Bangalore we อากจังอากุยจีชูคริสต์เนี่ยจีชูคริสต์เว้นอิทุมไซโก้จิลิงสุนคุยละก็อิทุมฮีภาษาอากายอววันเนี่ยอิทุมไซโก้เลยฮีภาษาอากายอววันเนี่ยอีวิภาษาฮิลีฮิวินาพกละก็อภัยตาชงเดปาร์ฮิบาฮีมกันนามเนี่ยไอ้แต่ตาเห็นพามีเหียมกันนามเนี่ยก็จีมเลยมันเนี่ยเลยไล่ชิงรับเองเลยล่ะมเลยมันเดจังคิดคำมันยังก็จีปาร์อีวิภาษาลีไอ้ฮิเล็กเตอร์ฮิบาฮีฮิจังเหียมกันนามเนี่ยเซตเอาเสกจีภาษากายคลมเลยมันโคก็ต้อง each and every part of our body has its function contributing to the function of the whole body ชิบะหิมปิงยูปังฮีปังแรงหิมจังอ่ะคือยูเพิ่มแรงหิมจังอ่ะคือยูหิมจังอ่ะคือภาษาฮี complete มาซ้ำมันเอง function มาซ้ำมันเองจิตากัมไม่น่ะ Tangkhul Baptist Church Bangalore ก็จะฮีอิทุมอวฮี equally important ใช่มาอิทุมลีเรวรานะchurch we function we wang de itumli rana tikan da kapang itum church we function we wang da kapang sanghai de le women de kapang sanghai de youth de kapang sanghai de le choir de kapang sanghai de le kha we raw manga live itum ko tong ki pan li khamre me mane cham sa da in pang the hin pang reng le ka me khar da ai pang reng na pang the na sanghai nai ve dang nu ko khring pan na sa la pa ye ko khrit ka chung an khang ji deบางทีหินหักไม่ได้ชุดเดอคริสต์จงวันนักขังจินวัวใครช่างหินหักไม่ได้ชุดเดอภาษาวิทย์ต้องอ่านพุงจินวัวเช่นน่ะบางทีน่ะบางแมงลีละไม่จิบปัดไปเนี่ยบางแมงละบางทีลีนั่นหักไม่ขาดนั่นสายไม่ขาดไม่จิมันเนี่ยที่กันบัมลีบัมลาที่กันบัมวัวอดงรุดจิตไม่บัมไม่เรื่องไม่บัมจุไม่บัมที่ชุดเดออาทุมลีละเวรานเนี่ย accountability ละสักไม่บัมนุคุบัมไม่อินาจีปัสสาลานั่นทุมมังลีอินเงินนิ่งทะเลท่านทะเลจิตากัมไม่เนี่ยอินเงินท่านคำจิตากัมไม่เนี่ยอิลีเวรานเนี่ยอิลี accountable whole say jang James lipa ka na tum ga chung khana ga than mang sangai ro no na tum ga chung khana tam ga thei mang sangai ro no ka jwang hla cha tam ga thei a tum bingli ka thana tum bingli sakme kharda rana pichar sar dhang le te church itum hili itum sai ko ruwi role and responsibility nga te sare ki pan ki pali ka meng tam ne jang ki pan ki pali meng tam ne kala rana ijali mi khayo od manga chili le itum tong na chili la khashing roke jang khashing roke ajiwa anati kan sat le khashilo thalai ne khashilo akhaman ra sare nali khashilo no nali shuru no ajiya khoma ishi oja yang amai na oja myong am ning dele ran jibam khai ne khashilo shulo akhaman ra ning sare we ran jibam khai ji hili jang ei the pastor salage associate pastor salage and tolop salage ring pham bam rudla tolop ka zawe tishudo abam jili khangning tishudo kui sa khame mangla rin we mangla we spiritual on manga wang church we wang da
chung me da kui sa chung me da kui ngalang za khnang lak chine chot lak ka chine jang chot lak chine Lord Supper prohowi phagizat ka ji hi itum raw mangali akane phasa akane chikasanga share sa ko rak li khorum ko ring pharum sei chot la chot rum sei khnang la khnang rum sei mangla rin li ka rum sei regarum de le kho ka chui achak ne khamya ne number 1 li number 2 li jang number 2 li Lord Supper it is an act of remembrance jang itum verse 23 to 25 li pa ka itum na proho we pak jat table hili khamui athera da haidakle hi jang haidakle hi itum paning ungwi otsak ne jang paning ungwi otsak ne kido kipning nu ledo itum wi wang aman mawai lakla the sacrificial death of our Lord and Savior Jesus Christ for your sin and for my sin. As we partake this Lord's Supper, itum Lord's Supper hi ka khuina itum atherij leng laka khamui leng laka iwi shikasang wi mikina uglungaina Calvary ling chanungda Calvary krustung jeli Jesus Christ na iwang kisami haidle to ka jiji phaning ka hui atam ne jang phaning ka hui atam ne mai itum li denomination ka te ping na ai natum clubbing ba natum kido evangelicals ping ba Protestant ping ba dalai itum khila itum Baptist ping tha ping le natum ba Lord's Supper hi just kido memorization laga jang natum ba thada phaning gum laga jakai itum Lord's Supper hi denomination kai kana ba ai jang itum na hanga shumare transubstantiation da itum na raw shervana raw mingsang ga sok mi khui po mi khai than sia khai thuli wa khamui ji jishu asawan lak hai ne jaga thero ji jishu ashon lak hai ne da khui na wo jang jena kai khana itum bi jar kai khana ba ai maning ne jishu ashia sawa mon jong mane kha itum na sia sa laga khui shai khui mang than jili spiritually jang manglawi pangshap rum sangda itum alungli sang than wa jishuwi ashuwi asawi pangchap itum de samhangai ta chikhang na wo itum na bai no jiwa maning mane kha ashi asahina ki symbolize akla jaga jisu Christ more ma khawaya jisu Christ we ashi kala asa ji symbolize ne kala ji jina yu mirin ni kisami kala ga ji i phaning khui nga sun khui laga we raining sun khui fa tam ne ga ji itum na ji ga sa ne jang ji ga sa ne it is an act of remembrance of what God has done for you and for me. Jesus Christ no iwang kisame hai do ji tum phaning khui atam ne phaning khui da hangai na jang ta ka Jesus Christ na no iwang Christunu thimi ye ge ji hang shon la ka Jesus Christ na thimi khaya Christunu thimi khai ju wi phyaw khami ji na I samang hai ra ka samang hai ra do ji question de la jang sha jing hai de la iwang timi ji kho no wang timi ji kho da hang jing hai la ka when we remember Jesus Christ we krustungli itum Jesus Christ we ke tikring ji tum phaning ong tran ki phaning khla ja ka ta ka iwi phyo Jesus Christ na tikmi ji jili iwang ma zang do iwa ju phyo mi mu khoi hai ro do am I forgiven is my sins forgiven are my sins forgiven iu more ma phyo mi hai ro do ka ji phaning ong da la ya Calvary phaning la ka ji iwang timi ji ko da phaning ngai la ka no more ma phaning khoi iu more ma phaning khoi ju ka ta ka ji phaning ong ning ne Hili Paul na hang the baba Paul na itum following verses pinglit 23 to 27 to asing the ba ka hey ising rapping na tum da khamui shai kha thega thri hi mang ka asa ki hi na khilak la ashi hi na taka thri ni khilak la ji majuk sak lo ashi hi chi shui taka thri hi chi Christ we ashi nei ka ji we amyuk ji na ma phaning zak la asa hi more ma khawaya iwi wang no wang kai ga zam mi khaya khama zam khaya ji shui asa nei ka ji ma phaning zak la shai ga hayu wang na mang khai wang na thada lumblaw na I receiving a lot of sa phung de la ga ji na shai ga hayu wang na mang khai wang na dang ji Christ no wang I wang timi ji kho ga ju aman ga sak ma phaning la shai ga hayu wang na mang khai wang na na thum ga chung kha ga zat le kho
ก็ใจเราโคใกล้กับอีเวนต์กับที่เราเทียร์โคเดอก็เรนลีปนหังเดจังเชิงราบิง as we come before the table of God the Lord's Supper of Christ it is for us to get right with Him na i hi Jesu Christ we ka chang kat phyaw khami gi hi masam phang sai ji kha hi mathalak khai opportunity ne te ashi leng la ka asai leng la ka na wi uglung na i wi uglung na manglaw mig na kalwering chanung lo chili Jesu Christ no wang i wang thi me hai le kho ka ji ma chanung da more mawai makhawaya more ji khikla da makthai he who knew no sin become sinner for us more ji khikla ge mathai lak ka ka mak samang mning la mak thai Jesus Christ ishame bro Jesus Christ jili shawa re rajina no wang yu wang more ji phun la ka chakshimai kap ka je khali ha da cross tung li ha dai le kho awe asa akuina pol ga apheda shung da nga pit zam me hai le kho ashi ka to nga yi theng hai la ga jang cross tung li ho thang hai le kho ji phaningong lo ka ya Jesus Christ ile ka phyaw mi lo remember me Lord ile kalum shan mi lo da crossung li kang kha yu ya khali ba jna lenga la ka hang ha da nana in hang khwit le ji ka nu wang ba aru wang yu wang ba aru thor hi Lord sabar ka kui hi aman sang me kap ka sok me tam ne jang sok me tam ne khreli ka khneli i yu mi ring Jesus Christ li kwisang da ring ra khai zingum dam thi udam kha kai re ka morally okthi de khleya morin amung de khleya fallen world hili okthi de how the e mum chungrar mane every day I struggle with sin you ning prin mum chungrar mane you ju khamazu uglung mathar mane you pang na you phin hadak le mum chungrar mane ngui shon ne konglu shon ne jiwang na Jesus Christ li khisang hai tumbing around now big tum whenever we come in the presence of God before the table it is the right time for us to get our relationship right with Him sanctification samtha ko khuya tam nang sai sing raping jang samtha ko khui mashung ko khuya atam sa kho ji itumni ji phaning khwing sanga ye jang Lord's Supper ge hi pro hoi phak zat ge hi remembrance Jesus Christ no wang yu wang kisam hai kla ge phaning ngong nang soda ram ngali yu mirin sunga khuya tam asai Jesus Christ ki pakla ge ma therang ge pi wang wa Jesus Christ na sami khai ji sha da phaning khuida chan khuida more phya khuya tam asai now make up the jang now make up the 26 27 le pata ka na thumna raw mangali ka chipla ka Lord Supper hi shai ka chi da Jesus Christ na sami khai ge ji hi chan ga khui paning ga khui mang maning la an hang khai I thaktarar ko behold I will come soon jang I hanungau ge shika shimli hanung la ka ishabaw shimli hanung la ka na thum ga tong wang I room ungran mi ge room ungran mi ro ko na thum ga tong na san ga pai na thum don ra ga pai shim ran mi ro ko la ka jing ran khui hai re ji ka I ra sa ro ko ra la ka itum sai koli rahau khirukho Jesus Christ the second coming of the Lord Jesus Christ la darukho itum mishika sanghi worshiping itum the kom dakle Bangalore hili ya khanglang zal ka kai kha ang ya khula ken osal ungbam ungsam de re kai kha ang thong bid le re thalala chotla ken ung bil le ya pro hozim chone da chotla ken raw shim church phara dakle tai scribe dakle offering mi dakle sai ko re khywang do extra mile wadak li khibang do ok tune sangai dak le ka chung ka sacrifice la masala zadak li khibang do because our life our faith our journey doesn't end here according to the Bible han itum lim tang mane we have eternal life waiting for us itum wang katang ma khawai mirin ngaran mi haidle ngarai de le ye gi thum shi sang de le ya Chene itum na ring phalak kha ka jiwa shimkhur le shlak khaya I brave naung la naung mera shimkhur amaya achon ka thitran yan ok thina ba yan chap la ka kai ka ba ka phaning gai la ka chang
Kasar la ka itum friendship itum ning claim ak je kila jaka ina pasar sada ina oktra halung li lots of sorry funeral service conduct sa ka hey legi shopping hining ning ne ajil bidkhli tau hi isha mai hi isha wa hi isha wo hi shiman ga haimaning mne shiman ga haimaning mne itum ga shi khang pak mne itum raw bam ji itum samang lu shidra te itum ninglum lak en hang shap la of course ina yaw ko mak sa da you remember ba chi da remember ba ji ji christly khisang jaw hai re da mathe ka im hang mne jang im hang mne ina tum li shimkhuli na false assurance ma mi pai la ya jang ji shuli mu khisang ja church ma khalak je mirin di da reshik ji virag ji klamathi la ring pa pa la ka thi dang wan na ai raw bam wa khain da ma hang pai la ya ka yaw ko master in thela ka ai rala khisang hai mya khane ji ba de ina changlak ina shimkhuli ji ne assure salak ten na hey na shawa hi shman khain nim ko na shawa shman khain nim ko thang gam thang kan na raw bam na samang shi ko de to itum li chu assurance living hope khring ai tum li ka jihan midla ya jena thaka lot super hi khui gi da itum li hang le ba ba itum wi shigasang itum mirin shigasang wo journey hi limatang mane thangkha mathangkha nawi iwi prohovera Jesus Christ na la kana lili raho khuli shit rakho raho khuli shit laka pijar la sare saman la mire kadang ma khwai mirin mire ke himam malai gi shna wa hilimatang mane shinga peng hilimatang mane ai da oja Thanreiso na thumring phanai sen thuma pastor sa da singum hiran kan thumli na thumli mi ping na kya shi da hi da na thumna phing sala pa ye example ina pastor sa da ina pulpit ling da yaruli than da tam se de le cha kha I ram ngali accountable sa jde na accountable sa jde pina pichar sara jina hangkam jit pa maning la chang hangkam jit pa maning la kha ina ram ngali ningdong la kena Tangkhul Baptist Church Bangalore hili ina ram ngali ningdong la kena order mutlaga mi bing na acknowledgement sak la khang thum ka li ina sa sang ga hai church wang na the order mutsek hai offering li thang ji de sang de kle mission share wang de thang ji ni mi de kle ngalang chka de kle ji mi bing nam the sala pa ye record lim shok sala pa ye list lim shok sala pa ye khachi raw record de sang ai thin wo raw ngali rang ning thang hon rana well done my faithful servant jang Jonang issue college with principal college with preaching issue principal na hangwa. In the end, what matter is well done, my faithful servant. Not well done, my famous, rich, achieved servant. Gajba maning ne. Ram malikang ning thang hon ba cha ram malikang thong je ran ngi ji hia asna I mean phau lakin sa khu ko ka ji mahang mre na shang lakin odom ther ko tla mahang mre na li mi chung han the ko la meyang mre ram malikang thong je ran hangi ji ak mang je hey na li jisin khai od manga na ning tong lak en sai ro ko ka pha rao come and share your master's happiness you wi ungram de sang lo ta hang ro ko ka ji it may remind Haj de Shangraping. Jang lots of bird he itum quishai quimangachi, itum shikasang beginning balaka, ya, you mean he ought to him tongue money. My shis halapai, Kachot Kajung is halapai, Kakananga Jung is halapai, Hinamatang money. Ishame approach Christian Ili, the rather Rahokulishitre. Rahokulishita, Katang Makavai and Mirinjili Alan Solagatum, Panichitre. Kati. Moray, get your mobile, get your bumsy value, Shadroku, Co, get you with assurance, Skeletu, get your hanetum, Marai get jitum G, declare Kasane, Jang, declare Sane. Arung at all, itum Broho with table hilly, itum Sharuk Mukirang Laka Hanse, Ishing rapping Na Tangajida. Proho, Chicho Crystali, Marumsak Ledela. Na
rana pasho mikhaya Tangkhul Baptist Church Bangalore hui member ra kasada shikasangli otsakli kharingkhrakli khokrum sai ko lina hui church member ra kasada na chatroom de la ring room de la resang room de la ka khniali ishamay pro Christiana ngayida mikhaya ashi kai gzam mikhaya asaji nuwi wangla sanglakla china nuwi mori phyaw mi hairla chu phyaw mi jinna I samang hair gam samang hair do kaka thumali nuwi ga jahan iu ga jahan nuwi shi ga sang hi hada ok thu hili tang hai mne ungram samka ko bai re ishim khuring pha ko bai re phaisa ga chung ha ga hai ko bai re ga chin tang hai de le ka mning ka ok thu hi kan bal la ga ai Ishame bro chu Chris ral an ral shit fre jang rahul shit re rahul shit re I awi mangali han wali shit ko ka chu shi ka sangai na ka chu ka chan na I ring bad le to ok tu de to ka chi han nga sangai jang han nga sangai itam sai ko ra kui mu shung jang sai itam sai ko ra kui mu shung jang sai itumna Kokrumlali one of the famous hymns church ga sala ka ji Amazing Grace how sweet the sound that saved a wretch like me I once was lost but now I am found the itna sajing ga ji la ka ya prohobra no lukam sanje kya kam ta kha khai do iga thali la na ili khimi da jang lumashan mi da jang atama khali I ng pyaw sai ye ara the hai re atama khali I the sai ye ara ring hai re ring shok hai re ta ka ga pia la ka ga pia ba ji John Newton hoda ship master ship ngawal ka ship ngawalaka atama khali itum ok thuili raw ke ji hi ngawa sada ka zigam yurbing hili phaisa ga singa ship shipping hina pa lo khilaka England ni khung laka yor za pam saji mili mangla ga janga mi hili shike hada yor za pam musa chili arwi choni dan hi ba hila changlaka profit ka chung sa khulaka sa ga samine le sa ga samine ka Africa liva laka juwi ka chigarau bing jili mi bing liva lokhui laka England ni phung tharan apangli aphaili chene na hok laka break hani linga pak mi ka hai avawa linga pak mi ka hai now merely tuk thui ka hai le shlak hai akhar li tuk thui ka hai juwi sikam hui sim khulinga pak ka highway thathat mi ka highway ga juwi sikam hui sang laka chene na hok laka jaha chitong tade laka athumna African bing na ham ga salani juko chang ham ga salani chi chili raw bing jinna apang apheli hok maman laka ya England ni phung laka thini ga ring ni khla ga ji khik la ma thela malung ring la ga na la ga sa ji John Newton na now the Jesus Christalim ta la ga na khwisang khai thali anara leng shoka la na da hang ai Ising rapping Nali ili Jesu Christana Tada Wikamine Lumashan Kamine Na I More wi Rauli Okti Salako Arula Nali ili More na Klapchan na Kapipangli Klapchan na Kalidleka Arunga Tor na Prohoi Park Zadili Sharukwe in a soda No Wang Iwangba Ranani Masungo Quia Masapai No More Pau Quia Masapai Amazing Grace, how sweet the sound, Kajiji, itum verse kanimang Sara, he sama manda, Jijo Christawi, where Rawi look Musanje Yakak Mahakla, Jitum Ji, Paning Unse. Itum Iron Meda, Katamet Sasang. Matang Kakai Luka Ma Igatali Himi.
igatali hui mi ishiman sai anapakwi ngapiao sai arate aksam se mataka khailu kamashan mata kai luka mashan igatali hui mi ishiman sai anapakwi ngapiao sai arate Isha bro Jishu Nawi Tada Lumashan Kami Itumna Kapa Kikal Masahai Lakla Akala Masal Lakla Tada Nana Lumashan Kami Jimanga Aina Ina Lidale Laka Ina Popadale Laka Ina Shungri Laka Ina Magapa Makaya Watale Laka Nana Ili Paralaka Krustungni Tikamine Kala Krustungni Timighai Nawi Asakai Mighai Ashilong Ta Mighai Jili Iwi Wangla Zange Iwi Shimkru Wangla Zange Nawi Wikami Tikami Ya Brohovira Kiba Likala No time a call Kiba Likala Mayankai Mako Till the last drop of your blood Jishu Christanana Morega Punga Itumbingli and Tangkhul Kavaiwang Yavira Chikat mi haidale Timi haidale Giba Kui More Matak Shinamane More Mapung Namane Napomigida Katong with More Pomi Pai Pomi Shape Riding a tour Itum Nanang Ran Mikaya table Hilishur Quire Himuquirang Laka Ija Ulung Biaozang the Lay Iran Mangali Twigayata Hili Ring rather claim Mirin Hili Itum Osak Itum Mirin Pekan Pankang Revra Nana Masang Sakai Itin the Masaplongi Masakangi Nalikang Sunga Mirin Ring the Clazang Saka Right to remake up the Hili Chermukuring Laka Revra Broho Nawi Pyokami Bodaleko Nawi Sasakmi Bodalaye Rakipa Nakarung Torbung Dampili Broho Nawi Pasa Nawi Ashijli Discern Masala Mukwishai Mukwishak Arno Ra Mukwishak Arno Kakachang cut in her Nalitum Mirin Sun Quilaka Uglung Samataida More Hang Pataida More Hang Patquilaka Brohono Mangali Ra Asa Ashihitum Sharquige Quid no look Mashan Jomeka Samanga Quiyang a Tor Bong Atam Kang Sangs Miloda Saiko Rehivang Itumling Tankamia Bro Jesu Christo Wiming Singda Avalesia Sane Amen.